Iyo ni mpandika yawe. George Mbaga ni wari kugambaho kandi ogu atwire natinisiriza abebembezi otireho no kureta abantu kurambura amataka g'abantu aba obari kugira ngo nwaine chapa. So ati nje umushomera finally ati tukagihandige biro binga ntebero bibiro byo kwa mwene ngumwe na mwene atabatazo mu itaka. Atabatazo mu itaka ibare iryo te standinga. Okay. Ati mwe na nyendozi yo ngamberere n'abantu abo batakore nshubi. Ati nuko kuyizana no mupolisi nkayika kunatangera ipoti ngugeresa kamazita batarakira. Ntamanyo muri no mugambiro utuyo ndi cyamanero sisiri ndi cyamanu wasekira. Ati nyo majest nyine side. Mwen hati muri yo muzakuzo mu itaka kwitandamo. Side area abayoganayizinga abantu ni mu mwayoganizinga. Mutegereze mukamuhita kantu zakora umuhombo busingi. Ngutwire bara ya state ngwiro ko gende ngo nugamba ki. Finally taitwa reporting ngire DPC ari kuza kwiza kunu yiciro. Konka akora rentumbi zukikumi. RDC kwashira umwanya ogu omwame Mbaga niko kutandika kumworeka ezayesere insharo z'umwanya gwe beitu bwanyuma yo kubuzubwa kanana katano kishangire ngo emyanya emwe akajuguza no bwaraye hakina byajuguruza. Ni mureba za Buganda ubufero buryo mu mataka burenjiri. Mweno am suspecting ngo abafere ni benda kutandika ku rugo kwa kwijaha kandi shintari kuza gukora shi shinta kuza kwiceza nandi RDC wa hano. Hariho abo mushijogu yatwira umukoti bitwashira umwanya ogu yabe hakana. Ogo mushija ya withdrawing a statement yeye dihine cyari kufana mwami Masiko Grace tari mwitakari mwanya tegereza so you will pay a fine habo ko umutiro mukoti kandi zakora cyo dihine cyawe cyari Mbaga ni ngenda mukuruga hati tandika kwahura kurujira hamya buzare wa Mbaga ogwa akaguma nabi hamusende ari kugira ngo naza kurete byapa birimo amazina gabo bita karete byapa byabe birimo amazina gegonga atorete sente mfite nkahi omwitakom yantwa sente ziyantwire nazo kwata nazo Nikakasangwa hata ine hitaka hakuba 2009 itakeri ryo nakaruguza yagenda yafuruka yagenda so mbwenu ampata hini hitaka kuba tosere nona hatatwiro akubita kero yo sense kozubwa abantu abaruka baga. RDC asigire yaragira abatura okuguma hitakeri mpaka ahaba gonjo mu byamataka bararambure bakamanye cyape cyakishikiri. ababene balisa mbene mulisa nko kumebene mulisa mwene buryo mwaguma mu mwanya gwe obyo takulisa atazaho hati. Our TV Western Ruth ni wamanyo muri Sinjiro.